Rwang'ina kiama bakuthuyo ritingwe bwa county ya Meru no betite na mbere kumeneria utungata rungu rwa gavana Kawira na renende buwite utiwo kaba makeno bayete na mbere kuthuya kigina kemo Meru bakiaria kiama baba kobia rungu robisi ya Senator Kathuri Murungi buwite Meru ititite boya na bakauwa uma nara ubukwendeka Ntule ni aithanja njoune Igembe Central mabisa ba obisi ya Senator Kathuri Murungi ni amwe batongeria baria batambitie nkuma na kuwa kinya wakauga mbu Senator na bono bageta na mbere kumurika witi na mbere buria bukuthiwa kaunti ya Meru ni gavana Kawira Mwangaza kumani na mbesi ile thirikari nene iretaga kambere Senator Kathuri ngwe oversight akamama kinya ba wambu barore akuwa no ntuiko mya Kathuri ate guthetera mbesa ciake lake yake ate guthetera mbesa cia ng'ombe ciake ethetera mbesa cia Meru County ire kuma national ike yake county nweri ithoreto na ntobo bisi Kathuri ankwenda obwira mbesa cietu ciatumirwo boboe Kathuri eri ithoreto gutetaniria nwe ngwe Kathuri ate na mbasare ate kwenja roe ngwe Kathuri gutheta akagwa mbesa nyingi cieye mbesa nyingi ikeja ikia masinani cia turitira ngui bomwetikiria arite ngui oversight ate nokera na ate nobua ibo kwenda mheshimiwa Senator Kathuri Murungi arite ngui oversight tobo amwerere kura kenda merita na mheshimiwa rira kwaria manto ya oversight nikakuwa kire bilioni 14 irasukumete kuma Nairobi ikaretwa ndene Meru bomwetikiria thiate lembesa iu kenda hakikisha otesiringi kinye mwege thiate kaura Kedra ni barabara yetu umane ola mine to yao kinyogera mtu ete kaenda omba weta kaenda na barabara ye inte turingaringiritwe MP baba ingi bare bakinyete mathiko ne jaja mukuru Samuel Ntoimunya bwana wa mirengeti bukawa botedu ugatigera jamanta yonde kwa speed bukawa kabati no tepe to kuona wende yangi oruga marinya nende ngwa nyangare kwa kuna spring sonde tegerito tetebwe mantu yo oversight toreo ekinyo kwa ekinyo nweto muongete mukono kendo oleli ntobieto bira bikuma Nairobi bibi konengano wane mwendo wetu Ruto bimenyewa ibyo kinya masinani na ibyo kulitangwa iri bwereta wetatea kulita kinyawa akarira twatethia Kathuri omuthiata mwanka intobieto bitekamame kana birewe muntu umwe bire akulitangwira bibwirite kuri aria ingi iria ciongeri ni kwira gavana ati kwagira munini wawe Isaac Mutuma Ntwithinki agitio nae Mutuma opportunity bora kwebwao kwebwake no Mutuma mwana weto na igigerendio Methodist ibo kwenda Kawira Mutuma opportunity bwake Kawira na ate mwana wetu embe nareke kura Mutuma no ntatiolokere kuonde arono tironge ukabwa ndipute gavana Mutuma so nae Mutuma etegeria yake aria kinyasia mirana cio state makamburune gukimenyekanaga nicio nteto inginya merumite nyongu county neji ya Meru ukankwenda kuwa nto barabe na nteto cia mira baekira mira kanywetira mbikinji ora mtu ekaira mbikinji kanywa karia taunete iba mira na pass lentoria atengwirere yeke ninkomya no nto nimwembe na nendete mira na nato endete mireto ya kolia na ya kinya anto aya kwa ukankwenda obwira tolesoro kore opportunity bakwenda lakini batebona tolesoro etereke kireito nara murira athiria amasoga ke baba kuwa kabati asia wetendere ukererete imberera so atiomba mireto ni ewe na pasi na toe mwaneto wasirile nture kanya nora ndirare amusipa runto lesoro arasia ngetora nyumba ntengu nkamuringania ande sawa sawa. Dennis Mugendi, Weru TV, Ntule ni aithanja njoune, wandine ya Igembe East, Igembe Central, County ya Meru.